Hey, tukinchu ka MG400 new X hi computer USB manghian kan connect ve chin le reng tiang tin kan connect ta chuan ka thil ti tum chu an ron soi hemi quick tone editor ti khu man ve chin ka du wang ania quick tone editor ti hi kan download zunga chuan kan honga hetiang hi a interface min pek chu ni ta graphics te moi ro le mai so in huang son ama hi chun ti khuana lang mai khu CT Tweed BH entita chuan heta hi chuan hei speaker lemte pedal lemte kha alang tel ta thapa ama a amplifier kan man bera po kha lemaron lang ta ni ti chuan anu a hian control panel la ron lang le a heng control panel an knob so hi volume master treble ti bel ho hi mouse mang hian ti dang lam thei veka a set thei veka ni chuan speaker khu caps ho khu du cabinet ho ku than thei poka than tur tam de wa mani chu tiang zelin effect ho pedal so po so than thei ni amplifier thlengin tuna hian soile soi nu tweed BH tin kan oma alanda na chuan Fender ho tweed khani a chuan alem po hi an tin nalin an tiang hle ni impo ni sela helam pang hian le tela user in ti noi hian in hei kan du lai hi kan thang thei tuna hian in tweed thi kan thang ani ta a hemi base hian in engenge moi kan her dang lam ve china chunga ari chu kan ngai thama support anga danga kan kal zel don nia rin ain a graphic po mo nuamin mana nuam don in ka ria da han phone kan da anga kan play ange o tweet ri chu o kan thriat lan nan chuan in thriat du ngai ka ringa enge khu speaker output a ka man in thriat du chuan head Marshall ania Marshall hi MG15 te khania hetai ro hi chuan speaker khu 10 inches in kan thak to a chuan output pakhat le hi chu Fury 30 volt ho siamani clean a ka seta ti khon ka da mit taka a flat nan Marshall po hi chu tiang tho chuan omani ari in thriat kha chu heta tanga local hemi unit tanga local hi an ni tweet ti khani ta adang po kan ti som zel don ne o kha kan ri phot se